Para ir passando. Arachutou. UMUSIFUZI AKACYANGA. UMUSIFUZI AKACYANGA hano. UMUSIFUZI wo ku ruhande yakyanze neza neza. Ibi byo ntabwo nabona uburyo mbivuga kuko Dawuda yashoteye kure nko mu ntambwe hafi 30 hafi 30 niho ashoteye. Ashoteye inyuma y'uruga rw'amahina. Umusifuzi avuga ko haba hari umukinnyi wa APR wari ukiri muri Abudura banje kubwira umusifuzi wo ku ruhande, hanyuma akaba yakingirije umuzamu. Iki ni igitego aya. Acha. Aravuze ati haba harimo umukinnyi. Katurebe neza. Aramuganirije rwose. Yararimo. Ariko nta involvement yagize rwose mu gitego kuko uzi izi offside kuntu bazibarase. Iyo umupira uje mu cyerekezo uwo mukinnyi reka bisobanure ngiye nyina mu ikipe ya APR ndi Rugaju cyase tunakoresha amazina asanzwe kuko n'ubundi turabazi. Betse ndebe uyu mukinnyi bavuga ko yari muri offside. 27 ni Omedi. Ni Omedi. Okay. Uravuze uti 24. Uravuze uti iri shot ritewe na Dawuda tere nyuma y'uruga rw'amahina. Hari umukinnyi wa APR uri muri offside kuko yari arimo ndabibona nibyo. Ati yabagize uruhare mu gitego ko ntiyakoze ku mupira. Ukuri kw'Imana nta ruhare yagizemo kabisa. Oya. Direction yaho umupira wanyuze naho bari bahagaze nta wawusimbutse. Kwa ko navuga ngo umuntu yasimbutse umupira nta wawukozeho. Oya. Ahangaha umusifuzi arudatsinze igitego cyiza pe. Mu bwenge bwinshi. Yaratsinze igitego cyiza ariko uwo bita Aristote aramubwira ati gewe nize gusifura. Biri debatable kuko izo offside zibaho. Umusifuzi yitwa Jabo Aime Aristote. Ariko ngenya mbibona nko mu Bwongereza iyo umukinnyi yasimbutse tuvuge baro ikaza ukabona igiye kugukora uri muri offside wenda ugasimbuka ntunayikoreho ariko aba yari kunyura neza aho wari uhagaze. Ariko ntabwo wavuga ngo umuntu yari ahagaze ategera ahantu ishoti rinyuze atarisimbutse kabisa. Atashaka tureba Denis Omedi arazamugana umupira hariya wenyine imbere z'amano ku ruhande gato cyane. Deneni Hakimu Kiwanuka